harabasabye rero ko twavuga kuri green tea. Green tea mu busanzwe ni ubwoko bw'icyayi bukomoka mu Bushinwa, ndetse iki cyayi kikaba gikomoka ku giti cyitwa camellia. Ibibabi by'iki giti rero nibyo bikorwamo iki cyayi. Iki cyayi rero uburyo gikorwamo ntabwo gikorwa mu buryo busanzwe nk'uko ibindi byayi bikorwa, ahubwo bakoresha iyo bita steaming method. Nibwo buryo iki cyayi gikorwamo kikumishwa. Iki cyayi rero nkuko nababwiye gikomoka mu Bushinwa, ariko Abahinde nabo baragikoresha, ndetse n'Abayapani nabo baragikoresha, ndetse kikaba cyarakoreshejwe cyane mu cyayi, ndetse Abashinwa bakaba bo bashobora kuba baranagikoresheje nk'umuti. Mu bijyanye rero n'intungamubiri, iki cyayi nta ntungamubiri nyinshi gifite, ahubwo gifite ibintu bikeya cyane. Gifite magnesium ku rugero rukeya, ndetse potassium na sodium, ariko ibi nabyo ni ku rugero ruri hasi cyane. Ariko iki cyayi gikungahaye kuri caffeine ndetse n'izindi compound ziboneka mu bihingwa, harimo nka polyphenols ndetse na phytochemicals. Izi ni zimwe muri compound zikunda kuboneka mu bihingwa. Mu bijyanye rero n'akamaro iki cyayi cyagirira umumaro, nuko ubushakashatsi bwinshi bw'iki cyayi bwakorewe ku mbeba. Ubushakashatsi bumwe rero bwerekana ko iki cyayi gifite ubushobozi bwo gutuma ubwonko buba alert, ubwonko bukagira imbaraga, bugakora neza kubera caffeine iri muri iki cyayi. Niyo waba umubiri wananiwe, ariko ubwonko bwo bukomeza bufite ingufu zo gukora kubera caffeine iri muri iki cyayi. Ariko mwibuke ko caffeine ifite ingaruka, ituma umuntu agira ikibazo cyo kudasinzira. Kunywa caffeine cyane rero byonona ibitotsi, bigatuma umuntu adasinzira. Ikindi nuko nanone hari ubushakashatsi bwerekana ko iki cyayi kukinywa bituma umuntu atagira peti. Muri ubwo buryo bwo kutagira peti, gifasha umuntu kuguma ku biro afite, ariko bitavuze ko iki cyayi cyagufasha kugabanya ibiro, ariko nuko cyagufasha kuguma ku biro ufite. Imba ufite ibiro birenze, ntabwo gishobora kugufasha kubigabanya, ahubwo biguma kuri urwo rugero. Ikindi nuko ubushakashatsi bwakorewe ku mbeba bugaragaza ko iki cyayi nacyo gishobora kugufasha mu kurwanya kanseri y'uruhu, ndetse bavuga ko iki cyayi gifite ubushobozi bwo gutuma amaserire cyangwa se utunyabuzima twaba twarapfuye twongera tukaba tuzima tugakora. Muri ubu buryo bakaba ariho bafatira bavuga ko iki cyayi gifite ubushobozi bwo kurwanya kanseri y'uruhu, ndetse gishobora no gutuma umuntu agira uruhu rwiza. Ikindi nuko green tea nanone hari ubushakashatsi bwerekana ko igabanya
isukari nyinshi mu mubiri cyangwa se mu maraso, kubera ko igabanya rero isukari nyinshi, ikaba yafasha abantu barwaye diabetes type 2 cyangwa se diyabeti ya kabiri, ikaba yabafasha, bityo ikaba yagabanya isukari ndetse ikaba yanarinda n'abantu kurwara diabetes type 2. Ikindi nuko green tea ishobora nanone kugabanya ibinure byinshi mu mubiri. Muri ubwo buryo ikaba yafasha umutima kugira ubuzima bwiza, ndetse umutima ukaba wanakora neza, ndetse ukaba wakohereza amaraso neza mu bice by'umubiri bitandukanye. Reka rero mbibutse ko iki ari ikiganiro cy'ubuzima, kandi muri kugikurikiranira kuri Mega Mind Life TV. Twarimo tuganira ku bijyanye na green tea. Bijyanye na green tea rero naha tugarukiye. Ndashimira abifuje ko tuganira kuri green tea, saba n'abandi bose baba bafite icyifuzo ko mwatwandikira muri comment hari icyo mwifuza ko twaganira, maze tukagikorera ubushakashatsi tukakivugaho. Reka rero mwebwe mutarakora subscribe, mukore subscribe kandi mukande kukazogera, ndetse mukore na share ikiganiro mugikwiza kandi mukore na like. Ndabashimiye rero, reka mukomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse mukomeze kugira amahoro n'urukundo. Shalom shalom, naho ubutaha. Ni umuvandimwe wanyu John Nyandwi, ndabakunda kandi mbifuriza ubuzima bwiza ndetse n'amagara meza. Murakoze.